салом дӯстон, Ҷуд Беллингем футболбози англисе ки ҳоло дар дастаи Реал Мадрид ва мунтахаби Англия бозӣ мекунад. Вай 29 июни соли 2003 таваллуд шудааст ва яке аз бозингарони ҷавони боистеъдод ва ояндадор дар ҷаҳон аст. Беллингем фаъолияти худро дар дастаи Бирмингем Сити оғоз кард ва дар он ҷо бо малака ва истеъдоди барҷастаи худ дар майдон таваҷҷӯҳро ҷалб кард. Имрӯз ӯ дар кадом сатҳ қарор дорад, ҳамаи мо хуб огаҳ ҳастем, вале навори имрӯза дар бораи кумири футболии Ҷуд Беллингем аст ва мебинем ки аз байни Месси ва Роналду ба кадоме аз онҳо бештар мухлисӣ мекунад. Дӯстон, мо контенти канали худро рӯз то рӯз ҷолибтар сохта истодаем ва дастгирии шумо хело саривақтӣ бароямон мешавад. Обуна шавед ва наворо то охир тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Ҷуд Беллингем дорои ҳисси аълои топ, суръат, услуби хашмгини бозӣ, рушди зеҳни футболӣ сарфи назар аз синну соли ҷавони худ дорад. Бозии ӯ таваҷҷӯҳи бисёр клубҳои калонро ба худ ҷалб мекунад ва рушди онро бисёр коршиносон ва мухлисони футбол пайгирӣ мекунанд. дар соли 2020 ӯ ба Борусия Дортмунд гузариш кард ки дар он ҷо истеъдод ва қобилияти худро нишон доданро идома дод. аз рӯи бисёр омилҳо ӯ имконият дорад ки яке аз футболбозони муваффақи насли худ гардад. соли гузашта аз Дортмунд ба дастаи шоҳонаи Реал гузариш намуд. расо баъди омадан натиҷаҳоеро нишон дод ки бобои Перес дар хобаш ҳам намедид. طبق معلومات پورتال اینترنتی ترانسفرمارکت ارزش بازاری فوتبالباز 150 میلیون یورو ارزیابی می شود. در موسم امسال بلینگم در 18 بازی در همه مسابقات شرکت ورزید که در آن 15 گل و 4 اسیست را هم به قید گرفته است. بازی با بازی گل‌های غلبه آفر می‌زد و با شرافت هنری ولویش امروز ریال صدرنشین جدول لالیگای اسپانیا میباشد. اسلوب بازی بلینگم با قابلیت‌های تکنیکی، دوراندیشی و آمادگی جسمانی او خاص است. او دارای دایره تاثیر بخش پاس‌ها میباشد که اکثر وقت توپ‌های دقیق دراز را برای آغاز هجوم‌های خطرناک می‌دهد. قابلیت بلینگم برای پیش رفتن با توپ در پای خود در یک جایگی با چالاکی و قوتش به او امکان می‌دهد که در فضای محدود حرکت کند و رقیبانش را پس سر گذارد. غیر از آن سهم او را در دفاع نباید نادیده گرفت، زیرا او اکثر وقت در خط حمایت دسته هم بازی می‌کند که گزارش‌ها را باز می‌دارد و حمله‌های رقیب را به خطر می‌سازد. اکنون بیایید می‌بینیم که این فوتبال بازی که اینقدر تعریفش کردیم کی را بهترین می‌حسابیده باشد. من از خردی اصلاً به بازی وین رونی نظاره میکردم و او مرا بیشتر به میدان میورد گویم هم خطا نمیکنیم. اگر سوال اوید بهترین ها رود، پس انتخاب من از بین لیونل مسی و کریستیانو رونالدو مسی میباشد. به من بازی او بیشتر پسند است، گفت بلینگم. عجیب، همین خیلی مخلصی مسی باشی و در دسته ریال بازی کنی. شاید این گونه فوتبال بازان در هیئت ریال زیادند و ما حتما جستجو کرده اویدی آن نوار آماده خواهیم کرد. شما هم اگر این گونه نوار را انتظار باشد، حتما لایک گذاشتن رو فراموش نسازید. مسی و رونالدو اسم خود را در تاریخ فوتبال نوشتند و بلینگم بر این فوتبال بازان جوان باید از هر دوی آنها عبرت گرفته نتیجه های بلند امکان پذیر را نشان دهند. با بازی بلینگم نگریسته گفتن سری وقتی است که او پتانسیل بهترین شدن را دارد، اما این سرعت را نگاه داشتن برایش میسر می شود یا نه وقت نشان خواهد داد. با همین تمام دوستان، تا نوارهای بعدی خیر.